आम समाज और आम संस्कृतिर आउ एक एपिसोड को स्वागत करुच्ची मु प्रदीप। आज आलोचना करबा खंडपड़ा इतिहास और संस्कृति संबंधी। समय थिला चतुर्दश शताब्दीर उत्तर भागर कथा। स्थान बण पर्वत घेरा रलबगड़र घोर अरण्यर प्रांत। साई साई निशा गर्जुची। बसंत श्रावणर राति। चारिआडे किटी किटी बहल अंधकार। झरी पड़ुची अविरत बारिधार। घन घन बिजुली सहित घड़घड़ी निघंच बनानी पथर यात्रा को करिछि भयंकर और विपद संकुल। पछकु फेरी चाहिए अश्वारोही। पछरे तांकर अनुज अन्य एक अश्व पृष्ठरे आरोहण करी अनुसरण करुथिले। किंतु हठात कुआड़े गले से किछि किटकिट अंधारे देखा जाऊ नाही। अश्व अटकाई देले अश्वारोही। हठात पछरु एक चित्कार शुणागला, आह! कौन है चंद्रमणि? शंकाकूल आरोही पछकु चाहि उच्च कंठरे पचारिले। बिजुली आलोकरे से देखिपारिले अश्व सहित एक कंटा ग्लूम भितर छंदी होई पड़िछंती तांको सान भाई। पछकु फेरी बड़ कष्टरे से ग्लूम भितरु तांको भाई को उद्धार कले। कंटारे चिरी होई देह मुंड रक्ताक्त अनुज चंद्रमणिकर। बड़ कष्टरे बड़ भाई को कहिले, आउ पादे मात्र आग को यात्रा करि हेब नाही भाई सूर्यमणि। विश्राम निहाती आवश्यक। कर्धमाक्त पथरे अश्व मध्य आग को पाद बढ़ाइबा को अनिच्छुक। बड़ भाई सूर्यमणि कहिले, ठीक कहिछ अनुज, एठारे रात्रि विश्राम करिनेबा। नीलमाधव पीठ एठारु 25 बा 30 किलोमीटर हेब। प्रातः कालरे ब्रह्मादिनाथ नीलमाधव को दर्शन करिबा एवं तापरे पुरुषोत्तम अभिमुखे यात्रा आरंभ करिबा। मु मध्य क्लांत अनुभव करुछि, किंतु ए अग्नाग्नि वनस्थ भितरे आश्रय मिलिब केउठारे? पार्श्वरे केउठारे भील बस्ती पाइले सेठारे विश्राम नहीं प्रभातरे गंतव्य आगरे आगे जाते। सूर्यमणि पाठिरु कथा शेष न होणु एक महाबल बाघ्रर गर्जन वनभूमि कंपी उठिला। अश्वद्वय चंचल हो उठिले। कटिरे थिबा खड्ग को विमुक्त करी अश्व उपरु अवतरण कले सूर्यमणि। निज अश्वर कानरे कहिले, भयभीत हुआ नहीं गैरिक। मोर जीवन थिबा पर्यंत बाघ तोर किछि क्षति करि परिबनी। किछि पथ अतिक्रम करिबा परे दूररु क्षीण आलोकर रेखा दृष्टि गोचर हैला। आनंदित होई सूर्यमणि कहिले, चंद्रमणि देख, आगरे भील बस्ती, चाल सेठारे आश्रय नेबा। भील बस्ती पाखरे पहुंचिला परे महाबल बाघर आउ एक हेंटाळ शब्द शुणागला। मन हैला तांकु अनुसरण करी महाबल बस्ती पाखरे पहुंची जाइछि। बस्तीरे सबु भील मानकु कुड़ियार ताटी कबाट बंद थिला। निज निज पत्र कुड़िया भितरे महाबल बाघ को डरी लुचिछंती भील बस्तीर सबु आदिवासी। जनकर पत्र कुड़िया कबाटरे कराघात कले सूर्यमणि। भितरु जणे उच्च कंठरे पचारिले, तू किए कहूचु? कौन चाहूचु? जा पड़ा, बाघ खाइदब तोते। सूर्यमणि कहिले, आमे पुरुषोत्तम यात्री, रातिक पाई आश्रय दियो, सकाळु हेले चली जिबु। किछि समय नीरवता परे कबाट खोलिला। करंज तेलर डिबिरी आलुअरे एक कला बिचिकिटिया चिता पका मध्य वयस्क आदिवासीर मुह। एई कथा देखि पारिले सूर्यमणि। कि भयंकर से मुह! एक कला चिताबाघ परि देखा जाउछि। पछरे तार ठिया होइछि एक प्रात वस्त्रहीना भील रमणी। सुंदर सुठाम बक्ष जुगल उन्मुक्त वस्त्रहीन से। केवल कटी पाखरे झुलुथिला सिलेई होइथिबा पत्रर कटी मेखला। सूर्यमणि को पादरु मुंड पर्यंत थरे तीक्ष्ण दृष्टि रे चाही कबाट बंद करदेला भील। भितरु बिड बिड होई जहा से कहिला, सेथुरु सूर्यमणि अनुमान कले जे गाँ मुखियार बिना अनुमति रे बाहर लोकों को एठारे आश्रय मिले नहीं। बस्तीर शेष मुंडरे एक दीप शिखार आलोक देखागला। दुई भाई सेठारे पहुंची आश्वस्त अनुभव कले। ताहा थिला एक देवी मंडप। सिंदूर चर्चिता देवी मांकर देहरु अपूर्व एक ज्योति निर्गत हेउथिला। एते झड़ पवन रे मध्य देवींक सम्मुखरे जळुथिबा दीपर शिखा निश्चल थिला। पाख गछरे अश्व मानकु बांधी देई दुई भाई मंडप उपरे बसी पड़िथिले। पाखरे कुळु कुळु झरणा बही जाउथाए। देवींक पाखरे जळुथिबा आलोकर शिखा झरणा तुठकु स्वल्प आलोकित करुछि।
ଝରଣାରେ ସ୍ନାନ କରି ଦୁଇ ଭାଇ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଣ୍ଡୀ ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା, ହଠାତ୍ ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଗଲା। ବାଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଫଳମୂଳରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ଦୁଇ ଭାଇ। ତାପରେ ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ତୃଣ ଭୋଜନ ଦେଇ ନିଜେ ଫଳାହାର ଶେଷ କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମନରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ ପୁଣି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଘ୍ର ଗର୍ଜନରେ ବନଭୂମି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଉଠିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆସି ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲା। ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଅଶ୍ୱଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସମୟରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗରେ ଆଘାତ କଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି। ଅଶ୍ୱଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବ୍ୟାଘ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ଲମ୍ଫ ଦେଇଥିଲା। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କର ପାଳି। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼୍ଗର ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରରେ ସେ ଶାର୍ଦୂଳକୁ ଧରାଶାୟୀ କଲେ। ଅଶାନ୍ତ ବନଭୂମିରେ ହଠାତ୍ ଶାନ୍ତି ରାଜତ୍ୱ କଲା। ମେଘ ଚାଲିଯାଇ ଆକାଶ ତାରକିତ ହୋଇଗଲା। ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉ ନେଉ ଦୁଇ ଭାଇ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅର୍ଦ୍ଧଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଦେବୀ ପୀଠରୁ ଏକ ଅପରୂପା ସୁନ୍ଦରୀ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୀପ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅପୂର୍ବ ଜ୍ୟୋତି ଉଦ୍ଭାସିତ, ମଥାରେ ବିରାଟ ସିନ୍ଦୁରର ଟୋପା, ଅଙ୍ଗରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପାଟ, ଦିବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତା ସମଗ୍ର ଅବୟବୟ। ଧରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବାଳକର ହାତ। ମଣ୍ଡପରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ରମଣୀ ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟରେ ଫେରିଆସିଲେ ସେ ରମଣୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର। ସେହି ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଭୟଭୀତ ଦୁଇ ଭାଇ ସେହି ଅପରୂପାଙ୍କର ପାଦତଳେ ପଡ଼ି ପରିଚୟ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ। ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କୁ ଅଭୟ ଦେଇ ସେ କହିଲେ, ହେ ବୀରଦ୍ୱୟ, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ରିହ୍ୱା ରାଜବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜପୁତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି। ତୁମେ ଦୁଇ ଭାଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମାଦ୍ରିନାଥ ନୀଳମାଧବକୁ ଉତ୍କଳ ଗଙ୍ଗା ତଟରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଛ। ତୁମର ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହେବ। ଅଳ୍ପ ନୀରବତା ପରେ ଦେବୀ ପୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ହେଉଛି ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀ। ମୁଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ରଳବଗଡ଼ର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଏହି ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଉତ୍ପାତରେ ଏଠାର ଜନସାଧାରଣ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ଅସୀମ ବୀରତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛ। ବ୍ୟାଘ୍ରକୁ ବିନାଶ କରି ରଳବଗଡ଼ରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ତୁମ ଏଠାରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପାରନ୍ତେ ଏକାଠାରେ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ନବଦୁର୍ଗ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ନୟାଗଡ଼ ସ୍ଥାପନ କରି ଶାନ୍ତିରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତୁମ ବଂଶର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ପୂଜିତା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ମୋ ଆଗରେ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମାଦି କ୍ଷେତ୍ର ନିକଟସ୍ଥ 10 ଖଣ୍ଡ କ୍ଷୁଦ୍ରପଡ଼ାକୁ ଜୟ କରି ତୁମର ଉତ୍ତରଦାୟଦମାନେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିବ ସେହି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ। ତାହା ଦିନେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବ। ସେହି ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେବ ଖଣ୍ଡପତନ ଦୁର୍ଗ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା। ଉଭୟ ନବଦୁର୍ଗ ଏବଂ ଖଣ୍ଡପତନ ଦୁର୍ଗର ରାଜବଂଶ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତା ହେବା ପାଇଁ ମୋର ଏକାନ୍ତ ଇଚ୍ଛା। ସେତେବେଳେ ତୁମ ଉତ୍ତରଦାୟଦମାନେ ମୋତେ ବେକଠାରୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ପକାଇବେ। ମସ୍ତକଟି ନବଦୁର୍ଗ ରାଜବଂଶ ଏବଂ ମସ୍ତକ ବିହୀନ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଶରୀରଟି ଖଣ୍ଡପତନ ରାଜବଂଶର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା କରିବେ। ଏହା କହି ସେ ଅପରୂପ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ରଳବଗଡ଼ର ଅଧିବାସୀମାନେ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ବାଦରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନବାଣୀ କଥା ଶୁଣି 2 ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନିଜର ଶାସକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ 2 ରାଜପୁତ୍ର ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ନବଦୁର୍ଗ ବା ନୟାଗଡ଼ର ଶାସନ ଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ବ୍ୟାଘ୍ରବଧ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କ କୃପାରୁ ନୂତନ ରାଜ୍ୟଟିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ନାମ ରଖାଗଲା ବାଘୁଆ ନବଦୁର୍ଗ ବା ବାଘୁଆ ନୟାଗଡ଼। ଏବେ ବାଉରୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ମସ୍ତକ ନୟାଗଡ଼ ରାଜପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଛିନ୍ନମସ୍ତା ଶରୀର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରାଜପରିବାରର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଭାବେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରଳବ ନାମକ ସ୍ଥାନ ନୟାଗଡ଼ ଠାରୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଜନଶ୍ରୁତି ଉପରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।